Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwasabye urukiko rukuru kwemeza ko Lieutenant General Filimon Iva Ilungu yakoranye n'uwo muri leta y'u Rwanda rukaboneraho kumukatira igifungo cya burundu. Lieutenant General Iva wamenyekanye nka Tigre yahoze ayobora intara ya gisirikare ya gatatu yatawe muri yombi muri Nzeri 2022 ashinjwa kuvugana n'uwo muri leta y'u Rwanda kandi ngo hari ubutumwa yamwohereje kuri telefoni ye muri Werurwe uwo mwaka buhamya ko bakoranaga. Telefoni ya Lieutenant General Filimon yafatiriwe kuva gifatwa. Urukiko rwasabye ubushinjacyaha kwerekana ubwo butumwa burabubura hifashisha abahanga bakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga CNC ariko nabo barabubura. Ubushinjacyaha bukuru buyobowe na Lieutenant General Lucien Rene Rikuria bwabwiye urukiko ko nabwo ubwo butumwa butaboneka. Hari abatangabuhamya bemeza ko Lieutenant General Iva yabwoherejwe n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Lieutenant General Rikuria yitabaje abatangabuhamya barimo Lieutenant General Ndima wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Lieutenant General Maji Salifa Ikenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu, ariko babwira urukiko ko uretse ibyo babwiwe na Lieutenant General Major Peter Sirimwami wapfuye muri Mutarama 2025 ubwo butumwa batabubonye. Lieutenant General Ndima yavuze ko yabwiye ko ubwo butumwa bwoherejwe na Lieutenant General James Kabarebe wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda. General Major Ikenge wavuga ko yabwiwe ko ubwo butumwa bwoherejwe n'umujyanama bwite wa Lieutenant General Retired Kabarebe. Bitareba ibyo bigatera abacamanza urujijo. Nyuma yo kubura ikimenyetso gikomeye, dosiye izingiyeho no kwifashisha abatangabuhamya banyuranye imvugo, ku wa 7 Gicurasi 2026 Lieutenant General Rikuria yasabye urukiko rukuru rwa gisirikare guhamya Lieutenant General Filimon icyaha cyo kugambanira igihugu kubera ubwo butumwa rukamukatira igifungo cya burundu. Lieutenant General Rikuria yasubiriyemo urukiko ko Lieutenant General Filimon yohererejwe ubutumwa n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda naho abwoherereza abajenerali babiri bo mu ngabo za RDC atabimenyesheje ubuyobozi bukuru bw'igisirikare buri Kinshasa, kandi ngo yasabye abasirikare gukora ibinyuranyije n'amategeko. Umwe mu banyamategeko ba Lieutenant General Filimon Ngwabitish Carlos yabwiye urukiko ko ibyaha ubushinjacyaha bumushinja umukiriya we bidafite ishingiro kuko nta bimenyetso bifitiwe, kandi ko nta n'abatangabuhamya bifashishijwe batigeze babona ubutumwa buvugwa keretse kugereranya no kugendera ku mabwire. Yabajije ati ubwo butumwa burihe? Bavuga ko umwofisiye w'u Rwanda yohereje ubutumwa muri Werurwe 2022 ariko nta kimenyetso gifatishwa urukiko rwahawe. Abatangabuhamya aba bajenerali bavuga ko bumvishe iby'ubwo butumwa ariko nta wabwiboneye. Ayo ni amabwire n'ubuhamya budashingiye ku by'abantu biboneye kandi buravuguruzanya. Uyu munyamategeko yagaragaje ko itegeko rigenga imanza nshinjabyaha ritemera ko umuntu asabirwa igihano nta bimenyetso bigaragaza ko yakoze ibyaha, bityo ko umukiriya we akwiriye kugirwa umwere agafungurwa nyuma y'imyaka hafi 4 ari muri gereza. Urukiko rwasubitse iburanisha rwanzura ko ababurana bazavugana umwanzuro wa nyuma tariki ya 12 Gicurasi 2026. Uwo munsi nibwo hazamenyekana igihe umwanzuro uzasomerwa. Iyi ni Diary Insight Rwanda.